Haya. Huku ni kwenu, mko natafuta nini huku? Sasa kisha bombora. Tunataka tupigane tubombora. Mupigane na nani? Samani afande. Huyu papa hayozungumuza. Ndio, zungumuza sasa wewe mnayua zungumuza. Munyarwanda huyu. Rwanda, Surrender Force. Kwetu ni Goma. Quartier Majengo. Jinangu mienjo Muhubiri. Okay. Unaonekana hapa kufanya nini? Mina onekana hapa sababu ya mgomo mubaya. Munachukia wenzenu, munatuua bule. Tulifanyaka nini mkongo yetu kusudi mutuue? Sababu hiyo ni kusema ya kwangu ya marefu, mimi nilikuwa natoka kwa masomo na ni saha za saa 9 na tulichelewa ayo shu kuandika sema vizuri, hautakufa usiwe na oga. Si atu wake nilikuwa kamie na ule seti mwenye bameua pale. Okay, maiti yake iko hapa pembeni yangu. Tulikuwa kanaye wakitukamata bakitupia mugari. Sema vizuri, acha oga. Na muko ndani wengine ni bagarso ba mugomo. Kumbe na bali anza meeting saa 5, saa 7 meeting ikeisha, saa 8 bagarso bakushitoa kaenda setuko kunatoka tunashimama pembeni ni ya balabala la tu heke ona gari ti na kwenye tuko inakamata fre wanarukaruka amo kutunasa wakitutupia mpaka wapi chanzo. Tulimaliza chanzo miezi 6 kwa mafunzo yao. Wakituleta muti hapa Shireyo. Muti Ruki. Kufikia Ruki. Bakiturudisha nyuma pale hali kumutovu. Kufika pale nimefunga pale juma mwezi moja. Endelesha. Nimefunga pale mwezi moja. Ile mwezi moja ile juzi magharibi afande ase yarishe vita nyie amuyaka pigana ako aseho kukula kaunga ya bure, unakula mchele le ya bure, mara hiyo kesho mnaenda kuvita. Nikisema ndio afande, usubuhi ya jana tunakuya kufika pale ali mukartie, tulilala pale asubuhi wa leo tukikuya sasa huko. Na mnatoka wapi? Na tunatoka